nazo muri Karanzimati tugakenda na munana kwezi kwa mushanga nachoma Karanzimati nayakira mutumo twera ongati namanya mutumo twera byatangikiye inabicenga onga winja yanye yetera namani gelo shoboro uko nganja unabugira kari burungi kunjira wale harabikira Maria noho bimisaniye kanta ko kuna akakutize nakati ndazubema kanta ndikije bikira Maria musha waje nura mukajaha mayangu nashasha kongani sima bikira Maria ahubwo kuba ahurugu bibi ubara we nashasha kongaji zireki ahurire bikira Maria mshija waje kana yenda kugomo accident we sapuriti kuasa hizo mkatumia sapuriti tauka tena nishoma kasheshe tauka tena ongaka shome sapura kasheshe mshija waje kana akivuga yaza jabi ya ikireyo motoka ya bidondo kahinda kakuri jija yamutera irino ryaho no ryayatka urubaju rumwe tonga ryagumaho mushiya wanje ijana ptiye nagiye kuzi aho batumanyire bikira Maria no wamani akachimanyisa atuna zenjana ndio mkiroto kudire kiroto katene yuwashomire iyo yatabye mushiya wa accident na yongera mani bokshaboha bikira Maria musinga cy'umukindi mugaje ibyo kurire n'ibindi umushisha wanje ondwara ye yarwire ituranisha desapu namagaraga ine no saso bwayine ari njibati safiya bikira Maria bakuza kumushemeza n'ikagira gusasa baramushemeza bakabanda bonje bakushemeza babona abanyangara uko yakaje kuchebeza baza kumumuseka kumushemeza azasakuje umumisha bikira Maria nangizo ari kumushemeza katabukanye neza kwandika byona konka tumisinda bikira Maria bikira Maria byamporire n'ibindi kingabi gamba gunabyeze bikira Maria kiri kumusinimira no murinzi witu bikira Maria no wizoba rimwe nk'abambyamira mu kitanda ngweje kiderere n'abantu nk'abakuzomo umubafumu ngo muza kuroga bagenzi babo nanye ne bikira Maria wanje no wo kugirota to kumbasa ubwo nyinoha ne bikira Maria izoba rimwe nkabyama mu kitanda nagweje kunagweje gire yewe ibyo by'amahembe cy'ucenga no bitugwambara bikabitagizeki bikabitariyo konga kunagweje gire yewe bakavuna babiri bakagasindika amahembe bagansindikira nyo mu kiroto ngweje gire tangweje gire bikira Maria tema akazamushe gogwe stana hamutugwaja kare yagira ati ubwo nyo mutungizireki ngweje gire kana bakazi nkani mbarebo yagatera gatoragise gabashangire nawe cyababiriho umwe kuza kureba amagereka kahenda go undijo kandi no mwijuko yazimva yahaga ibyo nabireba bikira Maria azinsimburirasyo bikira Maria nicyo ndi kumugambiraho ibintu nibije byankoreye bikira Maria antumwe atakana akasamanga nina kabo akazara bishikigo yazira bishiki bakaba mukambe kweta mabiri kizagushara kwarwo mukuzara abo umwaka yemerera mutwagarwaho arimo mukikura domo nangwa na hati kurajana ninza kubigamba ajuru amanya bikira Maria muri wari kugabati zaro bane yo mojo bane yo mwishiki wari kugira ati wari kugigaba akakora ubutumwa bwinji mwana yataho ba agenti
bakora umwana wanjye Friday bakora ubutumwa bwo kurondera zaro yaki n'umujo umwana wanjye nawe yaje no kwikiriza ngo atakunda kushaba munonga kuko ari no kwikiriza umuntu akagira no kwikiriza ajya ati mwene nyowe ubanza arabishiki nza kumana bishiki banje kindurondo mbazi ko kugira kigo kwindira buzaro washaba wakwate sapuri Bikira Mariya najya kwereka kana bakaza bagiye yo kuronda buzaro yabojo nabo bisha bakora ubutumwa Friday ya yanga ejanga tije yanga Kristo bajuma mama dini kwa juma toshome sapuri kwa shaba Bikira Mariya Bikira Mariya mwana wanjye kuyakira kuzo kwibero kuzara yaje nakazana kana ko bakazana none Bikira Mariya ko Bikira ko wangane wanga ya mweza kana kako nani bya Bikira Mariya byo nuko kubitebya ingandi kamba byabayo nibinje byangonire ije sapuri ya rozari yabagambira no kushoma rozari nukanta kujimanya kajiha isakaramento cyoka bagira isakaramento ndokanisha byo mwana nawe ni mushaka umukubanza Bikira Mariya akabanza kuganira mu mushaka ndetse nabicyenga nabashaka byo gusinza mwana wanjye kuyagira umugwari mwana we yaje kutwakire mbona bitamanye gushimira kunga Bikira Mariya kuyamanyize esapuri Yesu Kristo mu isakaramento kuyamanyize mushome rozari ashobora hero aho wenyine we akafa bambe mukahiza ibyoro kayika hero namubuza rozari ni bagishoma bata Roshuma esapuri 3 kuva byo kushemererwa kuva byo gusasi uhenderere Destiny kabishagara umwana wanje kana aza kuzaro mwishiwere ibintu ngugu kazo mwirwariro icyabire nikiza kubaho Bikira Mariya yakenda umwana wanjye yazaba byizireki yo certificate n'insinga Bikira Mariya nibindi kandi bacyereza kunga mukunde Bikira Mariya abantu mwe muri Bikira Mariya yo braza yabagambira kwanza mutakagira muri Bikira Mariya akunde Bikira Mariya ahubwo Bikira Mariya ni we roya ubora tutonganira katisa mwana ngene reka tumukunde rero nyoni icyo gisimba Bikira Mariya ibindi byagumayo kama kumeni ibintu byanje birete mukwase tusimuha Bikira Mariya Bala
Sasa mpate mikono nyuma. Rero hagati y'umushobozi wa Yona twenda kushima ahabwa abana bawe bijumbiso gawe na n'ibitambo. Ni kama ukajira tabari kutambira uri abahereza umugisha. Mbene tweshengereza no mucurezi wikiriza abana bawe abajomisho gawe na n'ibitambo byabo ubahereza umugisha. Agomisho kukwate gubakorere bikuru. Gubaretero kwesima no kushemererwa omukayabo. Gubaretero kwesima mu cyaro cyabo. Gubaretero kwesima mu magaragabo na nagabirire babo. Mukama abaru bashikubarakirebe bakusime bakwise barambirira izina ryawe. Kristo Yesu mukama wetu. Amen. Aye mukama. Come on.
turaza kubanzira abantu be iyo aha muheru turi soko ndakagera mu kamari Yesu nabakunda kadabia shemwa namazina kamwenga wamwewe ngenda nibasaba kandi kama netwarumisha kuko yanzora nyonyesha password wo mwanyu chirishikanye nyakwebendero mwanyu kandi mukade yasemero munonga kandi mukade mbeno cyatangaza kuko ndebe nyuma abantu bari biso basera banini hati kansha yo umuntu wena ayegandize nange ndakakwata kandi na kama naba ninda kubanza nagamba kagamba batangiye direct agamba kitasigara kashi mazina kwa ni nomu ichwani kukeria nampira bijukuru na bijukuru ngone weniba kasi namba babone ya oko kwera kana yatora nabande kati manzo msiza mukuru nende na akuze kama nabakunda nyewe amazina ganjye nibanyita Batarinda John Katasya chairman w'umurwa wa Mishwere kandi umukuru w'umukade umukuru ubu no mucyara wanjye ubu uba kweta Pulkeria kandi ho nagira wishe nkagamba umugeni bakamumva nkabwitwa mbwenu nyewe nisima Ruhanga ahubwo kubaha umuregi Kereziya ya Mukama kandi okweterana na mukadogo n'abana be kwihanisha kunuya umurudi rwo kubanza kuvuganira umwiramizo. Rero umukadogo ni msima abo tekateka ikintu keki kankana ryo mukanagambira muzeyi ndio shito tujyamanye na bya abanza kusana bwe tukagenda tujyama kunga binyitibija ata binyitibija umukatu bindi mukade yagize Rwanda hango mwene njya mukade kwiyakira hurire yatekateka mutuganire ka rero tumenenemo abarangi mwene ogu no musigazo wanjye mukuru kweta ronaga mutwire niyo first ball kandi akashoma yazara diguri hati nakora mbara mwenu na Ruhanga tumusima ukakagura n'umuto nondi jogu no mwita James ayebare ubwo kuko abona rego nkaza bayana yanjana atahijyana nawe ni bakura toko nawe kashima na kora byane aza haruno ndisho kama mazina nikakuza ayuka kajana na inaendelea kuitana kama hizo na makunda kashikisha barongo nanda chini ngalicho marema nyanga mrongo kwa
Bakunda. Amazina nuhunza kona ati njamwana numumanya. Uno mukade wanje mwakumpereza omukazi. Yonsiza omufumbo. Kandi twina abana mukaaga. Nibatwaise. Beno mukade mazimanya kusima. Ntuwa kora hadi saha. Akana natire yuko nantire umutwaro. Yakonja mukuru umutwaro. Kama Bakunda amazina kumisha Vicenti kabujoka kusi mchani msijo mfungo mchana wanje n'ukwe bila ndogo ndogo mchana wa sima na ndio ndio Nduge kile chindayo ndiro mukadebe na yaya bagambire benanye na family yanjye ndakuheza mutwari so mukaba nabakunda ati namwe bamanya nyo mutuze kandi shoba burusande so amazina wedi ne family kandi ngenda nayo nanye mukaba ne kai kizede so amazina kwese Julius mukade wewe munonga ko chiwa kura chatugita kandi wakivura mwana nawe ngagenda kusimu mu corona abana ingashoma nawe zabwa bitambuye kaenda kora ka graduation mpate konka nokcha genzire na emera mukaje konka nemba za ruhanga na indyo mu mahanga so na nyanati yo mukiro kumikano niza konjera he Kama nabakunda ndamara gamu kwera amazina nabantana kwera Francisco Kiro iyo mweji musine ya mukara kama nisema ranga munonga gukwera mushomo hitu kana aza kumuzamo nacyo mwana na nyina natire kandi kindi n'abasimira batabasa kwiga so nzara muco bashoma hari kirejone ya president mitano amuzazira ya president mitano ajuma wo kwifeka rugana ya president mitano anata umujuru muti yija ya sinkumutware na umuko n'awari yambini amwe mbasaba no mumanya no mu bitatu SG umuti yija nawe yasinduka umutware so ni bie ni kusinda ejineka ya chanjo kuma bigambo ya zigaruka batesi ya bedango kama ya chanjo ndio walizezi maisha kwa mwanzo ni nao pia ya nabo yabatariho nawe yabarona abantu family ya choncho na no bakonka bawo abantu babakoze abantu bamanya toserena bari mukati bantu bengaro za mukati kama nabakunda Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.